Ala ele, siya kon ti mga awer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabahwang. Alaman nga rod nana, tani, ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod nga awirak idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, uray tanapusot meten tinaudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag iso friend, agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amaw. Iso na lang ta para kusina. Kaya't matagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige tayo bagakto ka ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan fe. Mano kano ti sweldom ngay iti dayja resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala. Mabalin mo na. Ala, ano sam nga rin tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti dayja lugar? Medyo adayo ngamin dito'y lugar tayo dayja resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginawid. Marigatan ka no aginawid ka. Agistayin ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybayan kinitatang mo dagiti apo kumay. Pasensya kayo, nanang. Takas jaymat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon dayja lalaki. Awan serbi dayjay. Agburak lang ti dara. Iso adimon ipalagip dayja lalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punsulakay, bantayam man pailaeng dagiti apo ko ta. Papanaman na daya. Agbiyahe Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Napaisan nga gawin daya. Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton malaman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisita! Ni, anda ka no bisitam. Ingkakitaan biit. Ay, wan, fe. Sino kay nga tati bisita? Ne, da kayo matgayam, nanang. Apay nga may kayo? Ngay, apay, di mo kaya ti umaykaw, ele? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayanda. Binantayan ni tatang mo. Imayak, taumay ko ito dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumut Ipadawat mo iti bus mo, no di mo kaya. Ay why, nagswildo ka. Saan pa'y, nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti swildo manakaw. Nga makaboring mo ti aguray. Wanaw, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Librin sa no siya, tananang na. Ay, sige. Ingkay aglanguyan, tabayadak latan ti entrance nyo. Takababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y aswildam. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti swildom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti swildom. Adoy, nanang. Agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha.
Adto'y tilimagasaw. Day tat allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni Taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Isu nga awan nga ro ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Isu arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam iti bado da. Tanabas si tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabasti tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Kan gumatangak man iti vitamins da, tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na no apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mga saksakit tinakam mau, ah? No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sa laakot tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa nagsweldo di anak ta aya. Sana nang ta, iti igatang-itigatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay. Iso ang masapol nga aginot dagiti anak na. Ay wag, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, tanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto aya ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Kun agawa am ti agluto, tamabisina ka. Mangan tayaw. Kaya nagitapukot na. Igawa mo ni da iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar. Sako pinaturog idan. Anya? Apay nga asukar. Kat adamat tay karnet baka si datayaw. Ay na, di daamutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantakidain. Nanay bang, alahan kay man aninang tiputot ko? Ha? Ne, adda ay putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam. Tapadak abakutang. Psst, tagtagarin na. Putot ko'y tirwar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katuan na, day talagayam. Kano aya, Rodel? Into no may alawas na nana. Gamnay, sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabukid? Wun, danag mun ay sa anak matachismosa. Kun amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang, tsak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbalik ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawot dan nga gatas. Kun agbirok da iti naimas asidaon da. alang ron, mabit lang takasaritak ti boss mi nanang. Barang i-advance nan nga ito disweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli di mo kumapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pam, asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papanan ti sweldaw. Wan nanang, maawatak dayta. Saan pa yung mga agis eskwela dagiti anak mo? Ngamape akas la ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun jay inam. Ay sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko ngamin ti ugali ti may sa tao kat babaan ti tigtig na ikan pa nagsasaunang. Nakita ko ngamin kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka amangala iti sweldom. Wan nga ron, nga awatak latan. Ipagpagapok ka dagiti anak ko. Tay sukat nga ron ti mga wawir ka dakwada. Sa bagay, dakkel matkit gatulong kan kaday ta, Isu na lang tapwersaan namat nga lang ti sweldom. Nga uray saan ka pa'y anak ka sweldom. Oh, adto'y ti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na, nagsaya natin. Agyaman lang nana. Jaklaim pagarop agalanti gagayam amang tid iti regalo. Wala. Jaklaim pagaraw. Huh? Medyo bumakat matgaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi.
Talaga dagitay padak nga adan edad na ti type mo anya. Well, ta nadungdung mo kami nagitinatayangan nana. Nasikaso da pa'y. Una, kun, managayat kami ababakit, Rodel. Unyarot nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamateng, nana ibang. Una, kumpare. Aywan, mari ibang. Itulog kang agawid ng madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka kita kita? Ha? Apay, Rodel? Ako at ako man napatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal di pangibaga iti da ito. Ay sige. Mabitla ang araw tagrubwatak, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake na in-order ko, ibang. Naimas da ita. Agyaman na, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Kwa, na-develop, tirignakin ka, idi intulod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang, agayatak mo kingkan. Ay na, dinakman paglulukwan si Rodel. Jak mamatay. Bakbakita na ka, arman na. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina ako na dayjay, bang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, bang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidin dayta. Takaasi mo't di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arudan na. Ta ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamot na. Ta mayat kan, bang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanaw numaamuan ti asawam da ito'y. Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak mo. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, bang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga. Pautangan na mamut nga ron, bang. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pailakan ka? Ngam kwarta adagos ti ibagbagam? Pasensya ka na. Nairan na lang. Nagkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga mintigatas dyan ako. Kit naibos sa anak mo't iti kwarta. Ring-ringen nak namin dyan inaana. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel. Oray 3,000 kumano da. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkalna ka man. Ay! Di nakikin. Ipang. Ay na. Kastoy gayam tirik na ti makiinayat iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslay subsubli tirik na iditin ijira. Ay, yan. Nakaring kapay mo lang, ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka din. Tal-alaag pa'y latitulog ko. Maturog ka din. Hindi kag puyat. Maturog tal. Payakas to. Kasla madurumunak mo dun ang makikaida itilakay. Ay, nagangdod mo dun ni Punso. Ay, so, nagalastiro pa na. Nang runan mo kastoy amat maturaw. Ay, permi mo ti kurarot ti rupanan.
Gintan, ijay banget ka sila. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin tigatas dagiti anak mo. Inton bigat pa'y latisweldo mi, nanang. Ibagam itibus mo taala itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam Ay, ala, aguray kayo nga rudbi, tarimorte amo mi. Ganun gayam. Amangan no makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran nyo iti kwarta? Igatang ko kuma iti kutsong dagiti anak mo. Tanaing pismet tentay us-usaran da akutsong. Sige. Padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalaka mo't lang ang amadadaal. Nayunam ti utang manak ko. Ato yan ti daw-dawatem a kwarta, sweetheart. Agyaman sweetheart ha. Magkaktaping-ping mo ibang... Ay na. Basta ikarima siya klaan ti chicks mo Di na ko na yunan. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tat. Anya, nagbitin. Di tapay nagday. Malumutan. Baliwan tantong ti agdate iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raw, si Katimakaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas dagiti apuko ta. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mo ti ayan na ilikalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Ah. Nagdang si tisang awak. Ha? Kan nagdigos ka man, nagandod ka. Nagloko kan. Apay akas taka itan ibang. Ibang iba ka na Nagbalinsamot ka na sensitibo agong mau. Kita mat dagita sakam anay, nakataptapaw. Kasta talaga rayta, tanapan kami nagsemintaw. Sana may katanagaw, iso akas lakataptapaw. Ayan, tigatas na kita pukot na ako na. Awan ti sweldo di anak ta, na-delay ka na. Anya? Nay, magtanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Malasumrakan. Ay nasang petak ina nakaturog nga awan kaduada di tipalay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Ni, kimutong mat dagiti anak ko, tatang. Kasano adi da kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamat jay inam nga awan may itid mau. Anya? Sana pudno day tatang. Katno kanayon ko nga itid ti sweldo ka ni nanang. Kan nakautang ak pa iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya? Ay naglokaon. Pangip-ipanan na nga rod nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaig. Ni, nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nagchat da ito eh. Adain forward na picture ni nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya? Pasinaw? Ni Matrudel tatang. Ah? Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. Ay. Tiyawanan pa nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaiso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurwar da aladawan niyaw ka ni Rodel. Awan ti akluna, basta agsilatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Gayom ko lang. May kankansa na makmakatan. Sige, padasam ti mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. Nukano abing bakit ka, isumot ti panaglalakay. Ay basta, agsilatan, tasaan kan nga ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitatapunso na. Di yu sinaan. Si kangarod ti pilya, Crudail.
Nana, agbalbaliw akon. Urnusa kon ti pamilya. Nauma akon ngagchichiks. Isong agsinatan. Anya? Ay bayadam nga rod dagiti utang mo kanya. Unto, nana. Inton makastriga iti trabaho. Suray punsulakay. Nailaw anak. Ang di ka madanagan. Tawan na pasama kada kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laeng. Ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunod ti dakin kaiban. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kami kin ni Rodail. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayaten ka punso asawa. Ala, ipakita nga raw ti panagbalbali mo. Wen, ikaray. Anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbutan ka. Mala, urnusan yung tibagbagiyo, nanang. Di kay basta mamati iti ibagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wen, pag nakmak day dyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga brudak. Da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Tsak baybayan nida. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan niya anak ta. Wine, apay aya. Ay, kwa, mangtad ka man mo, titiigatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga nagpaaram ka manay. Ah, Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengke. ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kanto no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Ah. Basta di mo mabalin ti agigam iti kwarta, nga oray piso lang. Nalawag. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapwede kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agluwa ka ngay, Benny. Ay, uwin Tanay, di mas baalan ti kinaragsak ka. Sika at talaga. Ah. Makaisa, makmat kan. Ito bigat, agpasyerta tagdikta. Rampakan tamot at yung muna nga aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Untatang! Ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, kinsimpray, long hair. Dahil tangamin ti kaya kayat ko, iti may sa babae. Apay, simang patay na nagkapo iti pagyaw. Di mo agtrab-trabaho. Kas sales lady iti may sa amul ijay. Untatang, ngam nagawi dahil. Di na kanu kayatin tagtrabaho. Maya, kay. Ha, nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada la ka di una yan na may dilig iti nobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duatawan na panagdadatong ko kang kwa na nga eh. Ngaraw, nanos ka unay, nag-araram iti na iti Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko tinagaran. Uri adda iti jibagyaw. Inawawaga alata. Kaya inararam ko iti silpaw. Kita inyo man. Kaya na siya may lakanyag. Iso na karagrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy.
taamangan numaupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Ang nga dahita ha? Kaya iba ka ma ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok iti bagyo. Saan ka kadi maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na. Wan Benny, nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Yuray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kayo. Benny, Ikasar ka. Sampay nga ita. Tagurnungak pa niya. agyaman na. Man nakaawat ka gayam, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray addan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikug ka ko lang. Wan, Benny. Ay. Agduan abulan ti sikug ko. Inalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngamsaan mat gayam. Pinagay-ayaman nak laang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawanan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikug ka gayam. Wan. Ay. Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny. Di ka matagtagtaga rin. Agsao ka Anya ngay ti makunam ita. Ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga agawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangin na kasapula. Para kadagiti mulak anatang gampagay. Agawid ka adagosan. Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta agawid ta. Ala, itulog ka di paradaan. Ta umuna ka nga agawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Uwin tatang. Uray sa anak agwapo nga dami lata siguro karbengak ngagpili ati asaway. Dak kaya ti agapit iti saan ko nga imula. Anya, Dama kaya nga dagi baganto dagiti tattao para takopa lang. Diyoray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mo nga main. kahit naimbag ata yung puno na pa'y nga umunaking ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay kawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti usto ha. Tado ti babalasang ijay. Kawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam nga rin insan. Tapno makaasawa ka matay. Sige nga rin insan na. Inak pagpapo guys. Di ta pa agaw awit insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tantong agawid ang makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy, aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas kang paiso na kiti babalasang dito insan. Wen, kita dantoyam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas day dyan insan. Ha? Apay andapay kabsa na. Kaya umamay, tayo buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas day dyan insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na ka insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lakta matigasat mo kun na ha. Tayo ko na nga rodin insan. Ipalapal ni ayat. Bareng may salat.
Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ayos tayo niya. Ison, ti mangyam amoy ti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik na kagayat ako ni tiday ta babae. Nagpintas niya. Madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti pa nagkitam kanya kon. Crush na kanya. Sala kayo, babae. Ay, kasanungay anadlaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tan tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay, narakop na kunyaw. Ay, na, ay, panya pala ko ngay. Arako po, may tanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanong. Danubya, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangaro din aday. Kahit inaklod na ka adagaos. Kayo natang. Longhir maninday nyay. No, dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak kumama maiturag nagdatong kang kwa na. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga dinaram ka aw. Uy na dahagos ti sumba na. May kaduan anubyon day ta, Binay. Asawa mo rin din. Tatmo saan nga susukat, inubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day jay, tabalasang. Sana kas ka ni Diana, masikog bagayam. Plano nagpalukwain ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nubyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Why? Kinuray sa anin na nasinaw. Basta saan laga ang masikog akas ka ni Diana. Maklong ko data. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kan kuana. Ay kumayatan na. Nain, si ka maggayam ti sarsarun mo, insan Benny. Ha? Sumipngat nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapigi bangkag mo. Wani insan tayo, insan buko sinibugan. Nagijimula ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor urno nga munti pa ng asawa ma. Ewan na, tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong Genubiam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ay unaw kasinsain. Inton na ikasar ka. At sarsarong karam matla ka di tinubiam ije lugar da. Ewan na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita ma. Tamangan no maliwayam asarong karan kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako ang iti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan may nga kasar ka ni ipagmaw, insan. Kada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Input no ti asawa kanyak. Diya mga min nakadkadwa day nga ipag ka. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipag ka. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ininamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabayin ka no ngamin amang ibagay ti agpaiso kanya. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Iso mo ilasag paminsan na makita ka dadya kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalan ti kay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya
mo dato inyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ingin mo kaya na tiyag balaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na lalaki. Ang mga nagladingit kanto laang insan. Iso baybay amon. Apay nga yakas tayo insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamaging baga kanyak at ikasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo mo insan. Jack inggagara masakitan ka. Ingagaram! Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanak pa'y tatang. Panagri na ngamin kaslawa mo mapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao. Ay, tatang. Nadidigra ka. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tinak ikasar ka dagaws. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya. Wan? Awang mo binakitan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kung tayo kasarkaan ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakot akon. Nada. Ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na? Aklunin na ka. Ay labyaw. Ala. Pinagbatamatan din ang kulap ko. Amangan no makita data. Iba tanday tao. Yaging gaadi na aklunan. Uri makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mat apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta. Agayat kamutang kanyak. Ala na? Aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat Benny. Sigurado ka binay. Asawam ni Ispay. Huwag nga rin. Apoy tadagulik kayo ayan. Ay, kasladyak nga binpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga min ni Nanay Ispay. So akastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagambayt. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kung insan binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kastangarod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumtang. Awanan ni ti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakot-akot nga rudan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di Kati pagyamanak. Palubosan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Kat kasaryo ka ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no da na biro ka maon. Imbabawi damay. Isungin nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Ne, apa nga tangay? Alan
Mapan kabiitin ijay balay da, barook. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka, anakan. Tanay, di magawid din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga tayo, Uncle. Una naman nga agsapol iti maparte iti kasarda. Una na nga agsublimit ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawi dahil. Ay na, dyan mo ngamin makuntak, Uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hello, Tatang! Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Nga magpalpaliwawang ka. Ayan nga, dagiti mapartay. Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sa asa mo, mate? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Nagraman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Panjangay! Da kayo ati mga kasar kan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige, Tatang! Bye! Kas day tirumbang ka na ko ada. Tapno rek na damay timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti din maray ti kasar? Anya darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayin tinaramid mau. Apay pagbainan nyo ko ma. Nasakit nga min tinakam ko iti naramid nin sanggaw. Ingagara na ngayon parang ti ipag na. Nga uray sigod nga muna batakas di ti ugali kan trabaho day nga ipag na. Imbaga na magkeng ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay yan. Day tagayam ti pagsaksakitan tinakam mau. Amo na! Imposible di na mau. Mamati ka mo ka. Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benay! Basol mo na dadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay aya, Susana! Umay ka! Ati ba ang mitikayat ng aramidan? Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay, Mike! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Ipakawanan na ka, nana. Nga masapon nga linipat tana. Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Nanang! Agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak kaw. Kahit, sabtunda ka kaday, anak kaw. Katuwa na! Mangkita kayo iti arkilanyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilanyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, wala, anak kaw. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre, mabalin na yamat nga awan. Sige nga rudag sa ganakon. Ag-impake ako, nanang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagay. Wain manong atawr. Kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, naringat nga min tagtrabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o nga ti panaginan na. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak kaw. Oray sanad nga agsublay. Mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod ano kasta kabagays. Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala.
Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka ba guys? Sige manong, taado tayaw ama pa ni Jay Airport. Umaymay da ka bagis ta nga inggakan Hilaria. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yun anak ka. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan wan. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayam ta kadwayo nga imay si mabat na nang. Uwe nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka naw dito'y Manila. Ay, ira ka pimampay lang to rin daw tivan. Anya kayong matan nga. Api nga nag-aduti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipang panunutan nyo nga. Uray, taadumot ti kwartam anak ko. Abay, di ka di agim ibot tamadi ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyay nalaklak at imakan. Kabagais, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagayay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Ha? Anya tarimaaran nyo iti balay ako kaararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil a balay manaw. Damo di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sini pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kan kwa na manaw. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau kaanakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, deto lang ati maited ko, batsop nga imported. Ay, pag yamanak akaanakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umayot-utangan, nanang. Ti pang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agut-utang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Gamain, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urmong mo nga ada milyonis ay. Kat adan Ay wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anak ko. Haan nga rodan. Ituya kong tag-business Auntie, ad-adapin minta si balayo Pinadakkel yung matan iti uray lang Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Sinay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne. Ano trabaho ni insan Sinay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas jay. Ha? Dakal siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wala miya. Nagbiit nga ro na kaurnong jay anak ka. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamungamin ami No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni insan Sini. Ta ikarigatak ti manggad balasi utaaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na ita, Mia.
Ang tapno di mo kungkuna, ay kapadasam lata at mapanumutang kan ni insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-business ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo ta bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaing nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka tamuyo kat pinidpidot ko lang ti kwartay dya, brod. Ay, hangagpay suday ta. Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo tirigat trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pay kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasensin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan mo'y tanakaw. O sige, tag-ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minay. Kumapsuta kaon. Ang kumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kan kas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulaw? Katagbirok tayo Siya kuman ante. Ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang ka. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Wag. No, kayat na ti agkatulaw. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Win nga ron, kasangsangpot may idikalman. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo't ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo to ni insan ko eseni. Nag-forgoodin. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for-good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, bari makaurnunga. Ay, katala Good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da seni, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nag-abroad. Nakaurnong mo't adagos, idi nag-abroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan ang naggapuan na. Wan siguro, Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutak, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balay da, friend. Ala, si kadaytan, Ella. Wi, apa nga nagkutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki di lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan na, Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre.
Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zenny. Kas ano nga Kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin tag full time akatulong, friend. Ayaban naklangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita. Kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga rod, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ay kat mo na. Sa paag ti umay, Zenny. Makilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y badoyo ken ni Zenny. Ay, Ela. Pakilabam man da ito'y, Nagito underwear ko nga na urnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zenny. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zenny. Awan problema. Ngam doon tsak malpas ita, mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpas mo ta. Talangan nga duwang aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana? Iso nga lapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. Ha? 350 na ang anak ko. Nagadumo dyan linabaan na ken nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw anak ko. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa ilay. Ela, balasang ka. Wen nga rod tata, ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pangrabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak man mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ayat ti itangtang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalaan ti itang dandakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin idagkaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anak ka. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroroman na ka balasang ka? Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko ije balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan, Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, uwan Zenny. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, Ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan.
Ay, Mia, pakibangam tuman ka ni insan mo, Zenny. Jack pa'y lama ka umay iji balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kay. Basit ka no itida at ang danmaw nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itid na at ang dan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenikin kan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihaan laang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran sabit tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlaang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Waning itag Zenny, nga maudin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanuktala ng dasawak ni may papan ka na ta. Kanda iti kwarta anay itid kukin ka. Anya, uy, apay nga min nga hangkang nag-ananad. Ay lading itag Zenny. Impost na pa yan nagitiladawang tayo di social media. Anya, ala, apay ngay, kasano da ito yan ngay, kababay na. Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya! No kasta. Saan mo ang nagbanog ang tinagado a kwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta da di ang alakay. Nabuandan dito lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga raw do. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron nanang ang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kas ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito'y lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laang ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta kaya? Iso pasensya kan Jack pala umay makalabay di balayo. Haan kon nga agpalaba awanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack la yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha?
Amo mat siguro tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idi ngam tadta. Nabalik ta dan ti lubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda may tulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Nagmayat yagi na tayo. Awan mo titi abay ko ni Balta. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang amoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimuk-mukat nga madda ka manditang nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasuron ka mo't Baldo. Nay, Sara, bigbigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanan intemplaan iti kapeng. May saka mo tabakan. Awan ti bibiyang mo. Bakit? Nakaluto ka ka din iti karanta? Naglutluto ak pailang iti masida. Ay, kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ayat ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nagsosyal mo tinda kita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na pangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurat ka nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jilatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, handa ka mat baldo barak. Handa ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man rin iti babasit na manok mo. Kita ipiyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Kasta na na Bala, umay kang araw, tayong ka mangalay jay kulungan da. Anya man ang dagito nga sangput mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawat ko na kita kani Uncle Ando. Ta napiste na kita daduma tarakin ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita nagadua taraken mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak kadilang bakit ko. Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. Isa, dua, talo. Na, agora ka. Kaya kaslakurang timanok ko. Ay, bakit? Nakitam ka rin may sa taragan ko amanok? Anya ang manok? Ako mo nakita. Kurang matayin. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtalaw na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adda ayop, nagtaktakaw iti taraken mo manok. Anya?
Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw. Awan, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, awan friend, no kaya na. Amangan mo, di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan barang umanugot mo lang. Ay, wan friend. Padasag to. Lakay. Ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit bantayak lang na ito tarakan ko. Ta may inot damot na may busay. Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma. Inta makiseminar. Seminar kanuti couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Ati Carla, di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga minti mapupukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni baka maun. Tadi mo kagura nati kaadat nagaduha tarakin mau baraw. Owan, di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan nga maaramid ti asawak na ita, nana? Oh, amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awang pailat balak yo kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maadaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailo. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kumbaga dababasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw, anya. At da konsensya, kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinumingaw makimismisa. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagak. Kanayo nakpayamang tad iti abulaw. Kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay, no adda agsulisay, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak. Apay ngagpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abak. Apay ka di manan? Birbiro kaklaeng mo, di mangmangig ko nga unit ti manok iti balay na. Nagadukit din ngayong bagbaga na. Kasta? Ala, babayamon. Ugali ng sanda dya abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya o na Carla. Kan, agsasao kay ngagmaymay sa. Addan samot bagbagtit yun. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao at ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na ita abaak.
Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ah? Ay, diyak man na mo, friend. Ay no, po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Ape, bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigat nga bakbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wanya rod bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak na bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot ah. No. Anya ka di ti kayat mo asidain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Ken jet tapingar jay manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min jet tapingar na. Kas na nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot yung manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan ah. Isumot nga rudi kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nadya lang matiliwliwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pangaasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad baldaw. Ang kalang daw. Apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Ha? Apay, aginaw ka din? Di bakit mau? Unarod ang kal. Anya nga di ramida. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, katugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam. Itid mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yang kal. Diyak ka bala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Tama nga numaalisan. Anya? Apay, kayat mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkel? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw, katarak ng amanaw. Apay lakay. Asino jay kinasasaom di takulungan ti manok? Ito tarakan ko abakit. Tari, masentensyaan ang tibiyag na. Kay? Anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito tarakan ko. Awan ton tiap aprosak kami ni gat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabanya paginawang bakit. Nagadumat ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tawi. Dayta nga rudi kayat ko. Kaano nga yan si Daang ta dayta? Inton bingatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan nagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parce kaon si ingungutak atarakan ka. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaan. Ha? Pagpaso bakit? Win lakay. Ay, thank you.
Kay baglangan, ta nagbalit ti panunot mo. Naisalbar di patgek ang manok ko. Okay, anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko pato ang tarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. Kat no kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Una bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga ron agid iribridop ko biit. Riingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talakay. Uwan nga ron, bakit? Nagmayaatin no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati to'y putot mo, aramidom mo ti nakasla manok lakay. Wana, mayat ti kasta anagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa Ngem no tay pudno anagan na diyak kaya ti kasta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, no saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sam iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siyak timangted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kuana. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni balay na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agore ka man ta inaksiripan iti likod ti balay na. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Kabata numangag na kayo manon ti among yo. Dito ba nga? Why? Nanakarla? Ha? Anyat masapol mo, Baldaw? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapupukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa ngamen. Kastoy nay. Iso naramid ko ti kasjay. Ta, mabusurak ngamen. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamen. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo iti tarakin ko. Ay, pasensya kan Balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti taraken mo at tinakaw ko. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo lakay. Daman ayan da na nakarla akaro ba? Isumot gayam tinangala ka nagti taraken ko. Pinarti na pa'y kitin atin at duma. Kunak to paykat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod dayjay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaer si ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain kasi kaswan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agidya ka palang wahin. Tada si kaswan ni daddy. Di makulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Isom ti parchek a pagtanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta.
Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Mun bakit? Igiddan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at arakin ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Wen tapno saan damot ang malamin. Angam di ka madanagan. Daun-unaan kailat na nga si kaswen iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan nakas iti at tilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa.